beda setong gula saya tak betul setuju. Bur lebur ni sudah kaki giyak. Mun lebur mapa. Anjau ongku beda. Lebur mapa pas asa deka beko papa. Tadi kiai ni suruh mapa. Anjau kau tak baik ke bayongku. Bejaring remun tak pengalaman tak bentak apa mak kiai suruh apa nyibu na pacet le tepak kan nyibu hari Senin tak bisa ipa maju ke Minggu tak bisa ipa mundur ke Selasa mun maju njak an mata mun mundur jak na baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para guru ngaji, para ustadz, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sesatajana abtina amul ja'aki tor abtina anak uzimi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON. Yang terhormat tuan rumah Bapak Muhammad Jamil sekeluarga. Sekeleresan ari semangken mabada acara haul dari almarhumin para pengesepo Bapak Muhammad Jamil. Yotak mun. Semulja seteja para rabu, Bapak hadirin, Ibu hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah beten gaula sarang para ajunan ari semangken yatini sarang Allah takdir sarang Allah kangkui bersama hadir ning setong majelis yang insya Allah penuh barokah dalam acara haul para almarhumin, para bengesepo tuan rumah sekeluarga semalar muka kelaban badana acara haul dari sore hari semangken seteja almarhumin wal marhumat seampun atingkel umur malar muka sarang Allah sapora asada jatusana epa salamatan dari seksa kopur, epa salamatan dari fitnah kopur, pan malar muka kaula ajunan ku laku tetia manusia saya selamat nalekana abah atingkal umur, amin ya mujibas sailin. Para rabu sepetan kaula amul jaakin eka andi orang si andi iman kak dintom bin nabi ampon
cabut sarang ajunan epon Allah nyabena atau berona kak dinto arepna teti orang si husnul khatimah. Syarat kaula ajunan gak dinto para bapak para ibu binabi tero teti orang sesalamat ngadep dek ajunan epon Allah. Syarat tagak dinto cek sampai lepas iman tauhid kaula ajunan. Jadi harapan kaula ajunan gak dinto minabi iman ban Islam gak dinto lepas dari raga kita. Nalikana cabutnya berarti kaula ajunan tidak akan pernah punya harapan lagi. Dimin bada ulama sesapenare ka ento mular melulu nangis. Sarang santren agak dito para rabu edabuin ya Aba Muhammad alaika birraja, wahai ayah Muhammad alaika birraja, banyaklah berharap kamu kepada Allah. Fa inna rahmatallah awsa'u min dunubik, karena rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosamu. Kemudian ulama gak dito adabu engkau ria nangis resa benare benih keng sabab engkau mikirin masalah dosa. Kok mon masalah dosa jelas. Kok ku laku eseksah gara-gara andi dosa, berarti itu adalah konsekuensi logis. Tapi si pikir engkau nalekan engkau ku laku mati pas tak nyambi iman ban Islam. Dari engkau serepot. Berarti kok tak ada harapan pole. Para rabu beda 4 macam manusia di dalam urusan panikah. Sepertama qaumun khuliku li ibadatihi wa li jannatihi. Ada memang kaum itu dicipta oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, ban ku laku mun mati masuk surga. Mandar muka sambian masukan. Bada qaumun khuliku li jannatihi la li ibadatihi. Bada kaum gak dito para rabu ecipta sarang Allah masuk swarga keng lembek tak tuman ibadah biar tak kerja mak bisa orang tak tuman ibadah masuk swarga bisa kasera orang segi puru masuk Islam langsung mati langsung masuk swarga padahal apa jeng tak tahu apa aja apa asa tak tahu apa asa balik sebelum agak dito tepak ke orang mursal. Sebelum-sebelumnya tepak ka orang mungkarot dan orang kata mungkarat. Orang yang laku dosa mulolo setak bu ambu. Masuk Islam ternyata dia mati. Enggak Bahram al-Majusi. Bahram al-Majusi kak ditobok adalah orang yang paling tak gena aja ponten gula. Anapa? Orang yang Majusi akabin ban anak binin. Jadi mah berdering tak gena mun ninge kanto pas sampai ajang gereja enggak anak bini kan tak ada kan. Tapi ternyata para rabu bedestong orang walina Allah Abdullah ibnil Mubarak acabis ke Madinah tinging oning gak ditotapang kiban kanjeng Nabi dalam mimpena. Ternyata kanjeng Nabi kak dinto pas ngirim salam ke Bahram al-Majusi. Sampun apaleman dari Madinah langsung aloncak ke Bahram al-Majusi, dapat ke Bahram al-Majusi kabala cak beda salam dari Gusti Kanjeng Nabi, langsung Bahram al-Majusi langsung melafatkan syahadatain 2 kalimat syahadat, masuk Islam langsung mati. Ya ring surga bah. Abdullah ibn al-Mubarak katanya, engkau yakin dia orang peratu ke Allah sepah ngari gara-gara beda kelakuan bagus lambak mursalah. Ternyata orang apa nih kejepon make kaper, ternyata di minaga itu pelak ka orang, ternyata orang apa nih lambak ka orang, ternyata orang penolong ka orang, tetik di budi na itu tope kalaban husnul khotimah. Tetimon orang ki pelak ka orang yang ki lebur mendermakan artanya dia kepada orang, sekut apa untuk orang lain, nyak kebenyan pasal mursal na, kulaku idi budi niki pakun idi budi bagus. Sallallahu Muhammad. Udah tak betul sehat. Kapet tangan. Yang ulin maksa nih. Aki, dan gula tak bisa ngakan, bah langsung keluar. Tapok ishal, tapok muntabir. Mulai beri malam. Tapi dah rumah lah kadung yojang.
Tak bisa. Marina dan gula langsung ke Penggalan, laku pagi langsung Kali Baru. Sempolan Kali Baru Banyuwangi. Dekuk malam Mamayang. Langsung ke Lumajang, ke Kunir. Boleh mulai ke Madura. Tahu ning? Pergi bisa boleh ke Roma. Amin. Betul lah tak mampu. Yang dari rumah lah kadung ijeng gitu. Lagi lah pidato, makailah dengan sisa-sisa tenaga lah pidato. Bon. Biar pun tak terima, mama tak lebur ke muslim. Ke TV betul. Gula gelak makai banyak tamu dari Sarongki, gula tak nemu nih, gula tak bisa, tak nemu. Pada Rabu, sebutan kaulah mulai jaki. Bada kaumun khuliku la li jannatihi wa la li khidmatihi. Bada kaum gak dintok cipta ban Allah tak masuk surga ban tak ibadah. Ada tempat kering tak cek tak genan. Dia secek apa sah? Islam tak Islam langsung ku laku itono bah. Bener. Bada seapes. Ser seapes. Qaumun khuliqu li khidmatihi la li jannatihi. Bada kaum gak dintok cipta ban Allah ibadah bajeng. Keng ternyata mati kafir. Ibadahnya luar biasa, keng mati kafir. Ini kasih berak melar muka kuleban sambian tertak milongan nikah. Makanya kuleban sambian mulai semangken pabenyak pun apa? Nyarengarin kalimah tauhid. Pabenyak maus la ilaha illallah. Tadi guleban sambian babanya maus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Kak dinto para Rabu separloh dipertahankan nikah tiket maka dikocak miftahul jannah eki gak dinto kuncina swarga kunci bangla bangga swarga gini kan tapi sengaulia kunci paneka panggempang melarat gempang elafataki keng melarat sepasai sambia sampai mati mangkan mon bisa mon bedereng mati kudu jak paksa nyebut kok karena serono orang gering gak ditampun dikir aja bon serono orang gering dikir aduh kah karena itu sakarot sejaipun Rasulullah la ilaha illallah innalil mauti sakarat tiada ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah sesungguhnya mati itu memiliki sakarat kayak sekarat dulu na panas letih sakit pas kantor ini kepanas nika beda putrana Nabi lambak kak dito putrana Nabi kein boleh ben Nabi Isa kak dito pas debu gula rasanya kak dito nika si mati lah oleh ibuan tahun makin niki ikhlas ummina Nabi Musa dan ummina Nabi Isa kak dito Maryam binta Imran polen tak gajepok para Rabu tak gajepok akhirnya sete kein boleh sarang Nabi Isa karena Nabi Isa nika adik mukjizat bisa ngodi ring mati sadla jaga
ternyata ummin itu duka kok mai jaga boleh sa kok kemarin takut semati ya boleh ya sakit gigi gresik ngitek takut gigi bagi gula takut dari ciri-ciri na orang mati ya kepala orang mana mbian mana takut mbian bah mati ya kepala lagi nomor setong tore tadi ngaki punten gah gula pada tak tahu kia kamu pada orang bah tahu kan mati ada geng gula combian mulai saja ngetek gula banumbian atau sakir mikir mode wak ning video ro kadang tanda-tanda orang mau meninggal dunia duma tahu ya mun le kering jek saran guru jan ngojongona elong jan mun le tak loro tuh di mana doron na bon tahu sami kira kini kabila la mate lagi bila la mate la tahu sami kira kini kan gula ngak makan ni kapan kacop ni kacop tak apa cek tak sehat gula kira doron belabah mate berpaning tas marin dojo mate brak deh nyaman gula anapa ni kata perpan mati syahid nyaman kari sing ngobur lagi kerja ngobur lagi din nani sareng bin terakhir ke Roma pon lanjut gi gula andi kancak mun le kering tuli morok teromati morok mun le kering morok teromati morok karena dia terona mati dalam kebadan morok dengan gula mangkene kan perpan morok pokok bunga mun pah mate gula mangkene jadi nah berarti pertemuan terakhir benembian ketemu gue lekor kan ning swarga pidato sip keng dak youtuber dah anda para rabu lanjut ki Allahumma sholli ala Muhammad dan gula sareng panjenengan kan saya harap husnul khatimah nah makin gak dito para rabu sebedan gula muljakin ada beberapa hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka, bisa menyelamatkan kita dari kelelahan, kehancuran, kepedihan azab Allah nanti di akhirat. Oleh karena Kak Dinto kau leban panjenengan selama abek Kak Dinto ki odi, yuk bersama-sama pelebur ngelakonin kebagusan, ben guleban panjenengan jangan sampai pernah berputus asa untuk berbuat baik. Walaupun dosa kita banyak. Jangan sampai bulan sampean bah ngucap tuh tang tu sebenyak baik terima jangan suudzon kepada Allah. Rahmatnya Allah kak itu luas. Niki? Rahmat Allah kan luas. Nah, makin nikah guleban sampean ngakholen para almarhumin nikah. Beda orang katanya katan gula. Gigi muslim. Napa? Orang mon arit wirid adikir grup ada apa akan cerna ka orang sampon sobung omor. Gula mangken gula yakin dapat. Sebenting yakin. Bukten apa? Gula tak bisa beri bukten. Karena kini ke urusan hal saya tak pedang ke mata. Bener. Gula beri ranking ke sampian. Napa rankingnya? Ajen tanya. Mandikan. Operator. Hone ke ini operator. Hone. Ya. Tes. Kula beri ranking ke sampean. Wis, won. Tina pola tina gini ke pola. Sampean rokok bae biar. Ngele. Ajri mon ki padang ka anu ler poler jadi. Moler deki bae malam. Cok korlan nemu tombol. Cok mulai gelo ya bos. Tidak tak nyaman tu. Bila lah nyaman posisi lah dan enam. Pas sampai mare, bon. Para Rabu sebedan gula mul jakin. Tore, gula mator lagi kemanjangan ini.
Kula abri na ringking kasambian mon mat nyelamati ring sobung omor ni kasi paling dahsyat napa? Setong sedekah. Sedekah. Nomor 2, mon mat nyelamati orang sobung omor gak dito, sepaling dahsyat napa? Di babana sedekah. Dikir kalimah-kalimah thayyibah pamausan Al-Qur'an. Apa napa? Masa gak dito? Eka boleh marin. Sedekah. Sedekah panika Pak, Bu, nikah hadis sahih. Bada 2 hadis, bada sahabat mator ke Gusti Kanjeng Nabi. Ummi Abdina sobung omor. Bada manfaat temun Abdina asedekah kanggo ummi si ampun sobung omor. Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Iya, bada. Teti hadis sekian tu sahih. Pun sedekah. Mangkana sambian mun asedekah cek adan tek busebu, cek adan tek naon tong, naon 2, naon 3 sebu, tapi sesempata sambian asedekah maki pun sukuni apu mun ada tek setahun ke nih serjelem kopur kak di sana mong tradisi betul. Wattasadduqu anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlub wa la yutaqayyadu bi kaunihi sab'ata ayyam aw aktsar aw aqal wa taqyiduhu bi ba'dil ayyam minal awaidi faqat kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan. Nyedekain orang sesobung omor kalaban cara syariat si bener kak dinto minangkah pakonan. Dianjurkan dalam agama tidak harus terikat 7 hari, tidak harus terikat lebih dari 7 hari, tidak harus terikat kurang dari 7 hari. Adapun mengikat dengan hari-hari tertentu itu hanyalah tradisi belaka sebagaimana difatwakan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. Loh, kalau tradisi apa salah Kiai? Tidak salah, itu benar. Cuma itu tradisi, betul. Dan tradisi itu memang sudah berlaku sejak dulu sampai mangken, bukan tradisi barusan nikah, bukan hiburuan dalam mbak baca tinggal penikah. Boleh Kiai dilakukan, boleh. Setaule ini kenapa? Kan seken geluk. Betul? Kan seken geluk gak nikah. Mon Pak Polo aren ada Pak kare Rebu, tak bisa ipa maju ke Senin, tak bisa ipa maju ke Selasa, tak bisa ipa mundur ke Kamis. Arwah saya tak libur. Bener? Tak langkong. Mon nyibu na pacet le tepak kan nyibu hari Senin, tak bisa ipa maju ke Minggu, tak bisa ipa mundur ke Selasa. Mon maju njaan mata, mon mundur jangan baru. Ikaman na mo dalil gani ka. Mataban baru. Gula tanya garing kanto. Sambian mun aka sedekah, napa beres sesekere dalam kuburan, napa genjer sesekere ke kuburan. Ada genjeran mata, ada genjeran baru. Bener? Badai masyarakat sedaya. Banyak. Bener gitu. Bila lama teh langsung ngalak kalender bas. Pak Pulwaren bener. Ku letak nyala aki ya toren kenjakan seken rasa rakeluh. Seakan-akan kalau melanggar ini salah dalam agama. Jangan. Tidak ada itu. Saya sedekah apa nih? Kebila saos sambian. Paham? Abian ngening aresen Pak Pulau Are apa ki kurang 10 are berarti ki oleh 30 pederas. Bener? Badan makin nih kak, jamin nih. Haul almarhumin, dede temu ja, cak bener ja haul setia. Keng bola nang ngening gula.
abri na judul tak nemu haul ba rere tepak ria bila sandi bese haul ba are tepak Jamil keres ngerapa jur nah ya men empu Jamil kan mau di kantor punya empun aja bukan tering empu oh lauk ini jalan cekek melo gula besen keras mujak gila bantak ngoncak lah nggak mungkin mereka haul makin letak tepak haul lah makin letak tepak tanggal lah Jamil di besar beda cara milo kapi bah sampian milo iki kan dak budi larang pengajian ke subenap gula Mundri barina tepak kabulan molor musuh monam makin bergeser pon ke Benggalan pon kan biasa mon recepan apaan guru Benggalan itu lah men ambit pun tak ketemu mau temu ku ulekku boleh mau temu tahun datang bulan molor paling aa sesekudenan labi aa ruang para rabu sebetulnya jadi ini bagi tugas apaan kebara anon ke temor telur ke temor korbin ke bara pan para rabu sebetulnya gue mau dijakit teti haul itu kapan saja monggo silahkan sambian umpama tegi ambian tadi pese si mau beda acara ngani ke bulan larang kelu ya ledina apa bayi kesedekah rujak lambak makin ka kopi segelas ke bayi berbenering tua ya rebenering tua kan sedih kamu lambak on seteja kesap de apa mon bi gule sini kambian meletak niat mololo tero nero gulem bian nika kula nika kan mon bedetamoy ada erin ki bedetamoy ada erin santre ada erin gule pas sekalian sedaja de eren ya ban mon tak teman ada erin niat kada jadi bila daya sedaja de eren sedaja reng pareng saya toraki katamu iban ka santre kon bila saos nikah gul kelar sani ada benar kon bila saos malar muka kencer ne yator naga kanjeng nabi kada setuju keluarga kanjeng nabi ban keturunan kanjeng nabi ban setuju sahabat pejuang-pejuang Islam salafus soleh ulama ban setuju kuru-kuru abtina ban ring sepo dua abtina ban setuju bangga sepona ban matua dua ban setuju bangga sepona ampun marah lah jadi benano lang rocor dah sakti paham jadi gula magela tak toman mabeda haul benar haul benar jompo gula ijok tamu iki sekitar Bulung Bolo bisa 100 di gula kosong sampai bersiangan sekuni ya lain sandren oke siap jadi ada erwa lain tokang benar tanpa mampu oke lah guru ya toraki bi gula kanjeng nabi keluarga kanjeng nabi keturunan kanjeng nabi sahabat kanjeng nabi ulama salafus soleh guru bandeng tua dua oke ya apa sih yang buat kita dengan apa jat tahajud tak bejeng bejak gila tore enggak gula pani kada tenggol berempat kol tong kol dua kadang pun tempat si anu ya pun kadang ya kol 12 oke ambian lah mari jaga tidur kok gini mulai menjan mun atahajud tau sa kutu tedung kada iko bila saya tedung jadi kita tedung kadung taliyap isok punya ba lu jangan apa ayam alpo mulai dikulakku bener oke ya paling gun nyari ganjaran lain mon gula ingki bisa tahajud tapi ki gula ban sampean kaget mon biar jaring jete dunga nom tom
Kol sangat langit dah. Sudah menganga dan berjahil. Kol dua jaga. Makanya siapa tahu? 10, 11, 12, setong, 2, 5 jam. Kok kita ngide sekali? Ya gak mau lah dekat boleh. Apa? Ini nyari ganjaran lain. Dari menjaran, kita nami gini, saya terima benar Allah. Amin. Sambian bang ucap, sambian matang ucap ki musli ganjar niat turaki kedan gula. Dosa ke benda deh. Mulai bagi kepagam bodoh, bagi tak tampes nanti. Ya gini benar. Jaring ning dalam hukum Islam gak dito, dalam ajaran Islam beda hukum sebab akibat, kausalitas. Betul. Sebab akibat. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tak belas ke orang, dia tak ada belasin. Paham? Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa orang yang ngocain setong orang karena laku dosa, kocain menuluban sambian, bukan dibimbing, bukan didoakan, maka orang yang tukang jak ngocain gini kah, tak kira ya dinimati ben Allah sampai ala dosa si pada. Mangkan banyak makin benih. Orang yang laku dosa bukan dibimbing, bukan didoakan, dicaci maki. Betul. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Pabagus ban kereng tuwana. Tau sasoro gu laku. Anan ban pakun bagus ke ban. Muni potut mafhum mukhalafana. Baan mun tak gena kereng tuwana. Baan namun kurang ajar kereng tuwana. Tau sasoro anan pakun kurang ajar. Apa itu bukan hukum sebab akibat? King benereng kanto pahe kocak hukum karma. Betul. Ada karma baik, ada karma jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat tretan nih kan, mungkin nggak oleh ring sepona. Tahu saya soro anan gue laku bagus nggak oleh. Yang benih mati makan. Tergi lanjang ngomor. Gue laku mun sopu ngomor bani kan, nah potong kayak itu ingat. Kayak itu banyak keterangan-keterangan begitu. Tetimun semakin letak ejab ngakol na ring sepona, adu akhir ring sepona. Adik kiren ring sepona, os mau sakir ring sepona. Jarap ku laku, anan bisa adu akhir. Tak bisa nih. Bagaimana harapan kita akan terwujud kalau kita tidak pernah melakukan kebaikan? Betul? Karena ngastet ya aku laku bani kajak ban soromban deki polan odik ning dalam alam dunia pahujak njai pon sedudin MZ kurwa adigang adigung adiguna. Awat bagawan. Mon beni engko mon tak olena engko siapa mon beni engko gerung na tuh berak keluar sing jangko mon beni engko mon tak engko ini dia keluar gerung elang. Buang kata ana itu, melebur dalam kata nahnu. Paelang kata saya itu harus melebur kepada kata kami. Allah saja paling hebat. Allah maha hebat. Allah maha segalanya. Ki sekut ada bu nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Padahal Allah si matoron. Tak ngangkui mutakallim wahdah, ngangkui mutakallim al ghair. Allah ngajari kadaria. Apa setan di apa sekali wat megawat. Mon beni engko mon tak olena engko siapa engko di budi mon mates engko mate meleko. Ayo dama jareng kering leput orek. Tahu sama tening kan kering leput orek. Boleh mate. Idi mabadereng mate kanto nih kan. Idi sa kanto nih kan. Ngale kuburan TV. Tak ring din nyaman. Kau tak butuh kau orang kau ngale kuburan TV. Dema. Jadi mon mate pas akain kafan TV entek lu kok ki akalampia.
Kok mangkada TV ke kuburan. Tak bisa aja ke. Aku nusa bendem. Bener? Nika makin nika, makin lah punya besena. Mau ada orang ini, mana rela kok? Jamil bah ngocah. Ja, aku tak butuh kau orang. Mah, jua pidato TV. Apa aja gula makai tukang pidato pun beda acara compo gula gonceng kia seru pidato. Masa kau bah pidato TV? Gula mon beda wisuda tahfidz Al-Quran malam tanggal 11 bulan Ramadan pentahun. Siapa pidato Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'ambud. Masa gula bah pidato TV? Con loconnya. Tanda luang rek. Tak iya. Mau nyamar mau pidato TV. Ai tonggo TV. Tan paling gula mon bangal nongko TV munasan pisan na akal bakal na anak. Mas Raki TV ngebela TV apa magi nyoro orang na pidato yo tid orang lah yang sa pidato benegul akun foto ka orang lah foto ka orang lain mbian bisa begitu saya tidak bisa begitu gula bisa begini sampean tidak bisa begini jadi mbian akun foto gula gawe keres minta keri ya nikah online keres gawe pidato gula sa pidato ya nyaman dah iya ceretan ya. Jadi ke TV itu dia orang. Pidato, aduh kona. Allah, kalau sebiasa boy. Masa apa? Ngonceng ajunan. Oke. Bencana sangat deh. Jadi aja ngonceng ben pasrah ben ojon. Ai, Arya. Tak melo tukang sarang. Seher gue. Umpah kepi ketipin. Nah, jadi pada tukang sarang. Tukang tempe, tukang gerai, tukang pidato. Melejanya lajar. Tegi. Maki anak gue lepas nikah. Ban sabidato, ban urusan dia. Kowe gue. Alen guru lain, sekakan guru sabidato, menalen tak bisa pidato, yang menti. Nampak, jelah, cari goreng beparingi bakat en lain, bener. Ambian menandi bampak di anak empat sifat pakun bampak dia. Nah iya kok. Bener. Bodoh setong cerem. Bodoh setong napa nika tak bentasakan. Mun bodoh saja cerem ini gini mah kita iya joka bentah lah bentah. Bener. Mun Allah ke bae sepada ku lebur ya. Tak lebur. Orang pahdi bakat atane kapi siapa satu kenga. Jadi ini kebeda-beda ben Allah supaya saling membantu. Tuh, enggak nih maksud ini. Boleh ben sampean. Ayo sedekah. Dadi mpian mana sedekah nganik kene pangoca. Sedekah nembu. Ya. Para bu. Do minta lagi ya. Tamil lo kok kemarin para tekerjot wah every kelengkeng tekerjot para sama putra lah nemu ganjar tahu mau nih bagi kapi tamil lo kok jarang tang diri kemarin pan Allahumma sholli ala Muhammad sedekah di pisah saya bum biar sedekah kangku imbu, sedekah kangku ipa, sedekah kangku imbu, sedekah kangku ipa. Sedekahin kapi. Insyaallah saya sama. Nak foto na saya. Ring tua nembian bakal saya. Yang dalam kubur. Bunga ke sering tua nembian. Tore, gula tanya ke sampean. Embian nikah kak maangok rem ke rem benter ater.
Ya tak ngerti aja. Kama butom bian kereman apa ya terakhir? Hah? Terakhir. Tak kita apa teh anu kita connect. Kema ango ya teraki ben ekere maki. Kerema? Kerema? Kere makin ya teraki. Kere makin ya teraki. Julang na boleh. Are masuk ke bab nomor 2 nih kan. Keng bi gula beri pertanyaan bah masuk ke nomor 2. Mon ki buru sedekah mare bon. Ken gula tanya magen. Ka ma ango ya teraki napa ikere maki? Ya Kama maki bodo si amunya kere maki. Mari si bener si kemah. Ya teraki apa kere maki? Ya Hah? Kere maki. Ya teraki. Pajak beri sekali. Ya teraki apa kere maki? Kere maki. Ada kok pokon mong kita sepakat kok tak terusak. Kemaanggo ya teraki apa kere maki? Kere maki. Gula senikah. Kemarin ngerti, maksudnya kita ngerti aja. Pada aku nengkok melulu Surabi datu, aban TV tak ngerti. Ya ini kaki. Gula kan ring Jember. Abah gula astan beda Jember. Umi gula astan beda Jember. Gula Fatihah melulu. Kere maki be gula. Yasin kere maki. Lagi. Kere maki. Ki. Keng gula tak tu mandaran ke Jember. Soalnya kan akhirnya mana loh. Tapi gula pada Rabu satu saat gula ya terakhir ban gula. Entar ke astana ngaji gula, adikir gula, bahkan sedekain, bahkan gula wakil dikah cek sekuda gula entar ke kopur napak benembuk nengi Jember. Gula tanya ke sambian. Kama bagus ya terakhir ban kere maki. Pakun gi salbut tak bisa. Daya baiklah, daya baik. Ada daya. Dah masih teroma pada dia. Mata lem connect ban bu. Boleh, marah daya jadi ngaki. Ambian adi anak Kalimantan. Ki? Rekening ambian ni kan rekening BNI atau BRI atau bank lain. Pen bulan naiseh. Kere makin ban anan sebede Kalimantan. Berapa ke musleh? 5 juta. Lengkap 5 juta. 5 juta kere bodol. Keng ana nembian tak tu manintar ko nembian. Kemaango ya teraki diri kemana Kalimantan bani kere maki. Ya ter. Aku buru sepakat kana. Kok barak kering ajen sare ya. Tak lem ngerti sakan. Jadi kok laku mon beda orang sepo sobung omor ekere maki ben ya teraki benreng tua lebih bunga ya terakin keng ce aden te ya teraki malolo mon tak sempat ngaterakin kere maki. Nggih? Ambian pasatanya. Napa saya kirim maki ke musle? Napa saya terakia kencaran? Ambian le tak repot karena sekadang bada orang senikah. Engki mon gia ya hafal tahlil. Engki mon buknya ya hafal tahlil. Mon gula kan tak hafal tahlil. Napa saya baca? Napa saya sempat sambian? Napa saya kauning sambian? Boleh lagi? Nikah kufuran. Keng kopurna kabarak katemo. Bian toju pas bian mimpin Fatihah. Fatihah ya toraki dah ke Kanjeng Nabi. Al-Fatihah.
Ki kurang dek mah. Ki kurang gepang. Fatihah ya terakhir dah kepak mbuk sampun sebung umur kan toko purna. Al-Fatihah. Marah ki kurang gepang. Monaria kita tahu mayu mulai. Fatihah ya terakhir dah ahli kopur sebeda ni kopuran penegah. Al-Fatihah. Marilah. Dapak ke? Dapak. Makai kuning setong sekalian Fatihah dapat anapa debuna ulama bisa ati rahmatillahi taala karena dari saking luasnya rahmatnya Allah macam Fatihah sekalian bisa dapat ahli kopur sekapina. Wa rajulun marra bi makbaratin faqara al-Fatihah wa ahda sawabaha li ahliha fa huwa yuqassam aw yasilu li kulli wahidin minkum kamilan wasadabu qad afta bidzalika jam'un bisani fa huwa laiku bi saati rahmatillahi taala. Pokok intina depa kok tak ngartene lenceng gelu. Depa, nggih? Nggih. Depa. Bulan di tentang kemun Fatihah ngak nik kage ngoreng dah mate. Fatihah ya turaki dak kepujuk saalam. Entar ongku ke. Ke subuh ngomor orang ngapon. Dan gula apa? Saalam. Hah? Ya. Fatihah ya turaki ke buju. Beni sekarang jempak kan. Saalam. Kelar saya nyebut dia. Oh, manya relako. Saalam. Hah? Berewah rantah. Ada rantau pojok salam. Belum pojok salam. Tak tahu senyebut aja. Bunyak gelu. Apa mau ni Madura kerja pujuk je. Cai compo apa berempat? Juk pandon, juk preki, juk apa dia? Hah? Bunyak preki bujuk anu berujuk pandon. Arang sabar. Kedua semua mon pujuk ni rata-rata mending Madura nikah benih nyaman tapi lakop nikah egi gelar ya jareng pujuk letong ingat nih kan tampar pujuk letong kan itu ampar pujuk temuni pujuk temuni juk lanceng lega macam tinggi ambian ku laku mon mati terteti pujuk dah jadi akal lah melepat yang hai benar udah lepas aku nak saya ngangkok petiti pujuk sama pujuk anyar deh. Pon mari macam Fatihah sambian apa siapa kulhu ke ya kulhu mari dia kulau tu dua ke kulau tu dua angkat tangan apa ya ini ke angkat tangan wah macam bian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setaja kenceran saya bacakan kau lagi buruk pada paakin kencerna gada kanjeng Nabi banding sepuluh dua abtina ban setaja ahli kopur gak dito Al-Fatihah pale mule aja na pernah kopur laku entar lah pah nemu daun kadare dah maru malam mule kana kok kita mule sekolah pangalam yang daun ngade bu ada bu keng beni make pokon le daun bu kapi bu lepas kalak debu sabak atas kopur mbian mun tak nemu kembang gi sabak guru kebai napa ke kebai abak ngiyasakin kanjeng Nabi lambak semnokel dua pelepah kurma separuh ni sabak kopuran setongna separuh ni sabak kopuran setongna japon kanjeng Nabi selama dua pelepah kurma ini tidak kering semoga menjadi sebab diringankannya azab kopur orang sebab nikah ini kan sabak Arya pokoknya daunnya dun mimpa pada bayar apa seperti yang daun iya pada keruak reba pada lesaba di atasnya tapi bagi sabar kendir ke ya apa kan berde kendir ke ya apa kendir pakai deng berde beri pajung di atasnya jo arah apa aduh ke bayi naong jadi ngurus letak kepanasan
Ada matahari masuk ke dalam. Mana raja bi lebih. Hujan. Aduh takut hujan. Mau boy. Pada bendereng mater wa, beda setong adat mon bendereng mate, kate lagan ikai pekol sapa dika para rabu, pangala genteng tas, pai pacentar. Dar. Abo, de karene genteng kan. Apa ma adat-adat da iya. Mon kira letak sesuai ban syariat aja toro, Bu. Bener? Mon ki bakor akor ban syariat ya toren, padan ban oreng namen tamoni. Pas bandring Madura, soro akalampian paganteng iya. Iya, oh gula bilan. Oh, mak lebur jangan gula sorbanan, aban sorban gula. Sih, enggak ada yang derem. Yang jatuh fakta itu, fakta. Jadi, ya timbang gigi. Aromon bah aos kaos, aron kulaku anan jangan tak patin doa kelampian nih siap. Ya mak lebet. Iya tak apa, sepenting tak rasa rageluh, betul. Ya pada nembian namun bunyi bu, gih. Sedekah sarong bulan laki, sedekah sampir bulan semati bini. Dah ya kan? Monggo, kator, keng beda setok gula, saya tak patin setuju. Burlebur ini sedekah gigi ya, mau lebur mapa. Anjo ungku beda lebur mapa pas asadaka beko papaan tadi kiai na suruh mapa anjo kok tak bayi ke bayi ungku menjaring remon tak pengalaman tak bentak apa mak bah kiai suruh mapa mon kuna sedekah canteng apa roh sudahlah silakan merogi wai sesuai mon bapaan antek sedekah ya pada suruh abas ki mapunga panja dujak papaan sedekah bener ki. Boleh kan ngojak ya. Makelah wujudnya barang kenika para rabu tak bagi kareng sewang. Saya bagi ganjaran, tapi setot patut nih. Setot patut. Sedekah bental lagi. Arwah. Jaring kun tafaulan dua rapah. Pada munring lambak munring ngendu. Iki. Demar kampung. Minyak nyior. Bener. Benih minyak gas minyak Arab mak minyak nyor kerunjaan mon lahir mak le gempang ngelok nyor pada ben minyak nyor jatah faulan ngarep kebagusan demar kampung pas yobar keruat dadi tanda jan mon ring bilan jenis kelamin mon akonco lake mon tompol begini sia ya mak lebet boy tadi tanya aki tompol aku cok laki tadi lambak kita ada USG lambak lebet demar kampung gigi bener bu nah bener saya jangan ngocok kok saya aja buat pakai saya bapak mau dicompok pas beda nyor gede koning beda aro tafaul roh kolen male koning padahal kolek koning kolek jelang apa jangan bibit betain mil bani wala nyor gede orang gading muncul bibit lah celeng bakun keluar celeng bener faktor genetik itu keturunan mundi gula nambah nyor bak anu rubiru teh mobil
Jadi kolen tak sepa terus mangke. Lu tak lepas pun ban buk. Aku nengko menolong. Ya mun sekoning re karena tinjat nyor geding tepak jadi. Pamon di jopo tulis si bener kiai, bener tulisan Arab apa? Pada. Aru baik kepulong tedung. Ikelu. Jadi selaki lah tak melo. Kepulauan tedung ikelu ada. Ya tak ada pagi aja. Dah masalah, sepenting lah tak melanggar syariat. Mungkin ada pelanggaran tak sesuai dengan syariat. Jatuh roh. Adat ni bisa itu tiaki setong pegangan selama tidak bertentangan dengan syariat. Bila bertentangan dengan syariat, jatuh roh. Paham Gi? Paham sallallahu Muhammad. Jadi mbian mentar ke kubur nembuk gempang won ngagelar carana ya. Tenang mon tenang. Mon bilan kan tak ada ring malai deh. Oh doki udah yo. Ila hadratin nabi Muhammad. Iya mon apal, mon apal. Hah? Lah jangan matur boy. Fatihah ya terakhir ada ke kuburan si beda. Ingat kelar pujuk salam tak lepas dah. Fatihah ya terakhir dah kali kubur sebeda. Al-Fatihah. Bah habaib pun ada doa. Habaib apa ni? Wa khususan ala hadza. Tak lepas dah. Jadi mbian ni rogian Fatihah ya terakhir dah. Mular muka sedojo ni sepora tusan. Dai ni. Lah mulai mari nah. Lebar kubur depan. Fatihah ya terakhir ke kubur nepak senika. Kubur nembuk senika. Mular muka sepora tusan. Al-Fatihah. Mari dia wah. Malam bian mun lebur adu akin ngolok salam ke orang sebeda di lebar kuburan. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun wa antum lana salafun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tak kira apa. Iya mak ejriya. Hari kan kok ngocol aslina. Maraban mare setiap tak beni aslina. Ini ngaki. Assalamualaikum ahlil ya ahlal kubur. Apal? Apal? Warahmatullah wabarakatuhu. Apal? Ya duwes apa? Kita usah ajeng lenceng je. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ha? Warahmatullah wabarakatuhu. Apal? Ya wes lah. Mari dah ya bahasa debu mbian. Fatihah ya turakida kali kubur sebeda medar mungkin sepora tusan ben Allah. Al-Fatihah. Kedua si berdiri lem kubur bangocak tidak boleh. Manter le beda boleh. Leh, jadi mun tak parja je gula, ku ban mun mate. Kirim na ban ko. Tareng bah ngoca, ramus le tidak boleh. Mun tak ku. Aru ning engko atar-atar malolo. Betul. Kan beda cerita ning dalam kitab Quran. Beda orang para Rabu, kak ditoreng wali lebat di pinggir kuburan. Pas ternyata pedeng kali kubur ni kirim mega pipa beda setongkok markokok ngani ka. Ketibian. Cong. Ben masuk sana. Ada orang ngirim ke ulai. Bamak banut cak gula benireng kantoy. Orang di mana? Gula orang jauh. Ntar jalanan benembuk. Gula mati kada. Mbuk gula laki makin. Lah kalau pahe ko. Siapa nyaman nembun ban? Nyaman nikah. Budi di mana? Budi tisa nikah. Yang tari bener boleh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rajunan. Gula orang kantong. Gula berkali ngebalak kambian. Pon apa? Ambian nanti anak mati ki. Ingki. Ambian tak tahu mana berbaiki. Punten. Tak tahu mana beri ganjaran apa. Punten. Mungkin anak ambian melas. Sedekain. Ni koning para Rabu. Sedekain aku. Sekejap ki. Nak kanan pun lebih nar. Sumringah. Karena pun lebih dekiriman. Cengeng. Ngitek ngara. Terharu ya terharu. Terharu.
Mare namun mo leja terharu manono pakere mepan benembun. Lagi? Kere mepan benembun. Mon tak sempat keremin, mon sempat ateren. Paham? Sambi anaan, sambi komboya, aro bunga ro. Padang ke muslim, padang. Inna a'malakum tu'raddu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Kelakuan ambian dike papadang panyeredap dak ka orang sampun sobung omor dadi are mangken nikah jamil nikah padang jak ka sedekah sapaan sen tadi ka padang ben bengesepon jamil pakai gula pidato pan jamil bengesepon jamil oning maken paham gi gulembian ni kapakun ni kak gula apa ambu gula sobung omor gula mangken api datu oning apa ambu gula ya pada embian embian pun pada kabar di Jakarta padahal embian beniring Jakarta oning tak oning jambian ni papada lebat napa TV lebat napa lebat HP betul Allahumma sholli ala Muhammad tu rodu papada dar menyarana Allah mak repot jangan tak repot sekali. Du mau nembian an mun bade di Malang, setong de bade Malang, setong de bade Jember, setong de bade Gamah, mun anan kering, cek ikan ton nembian nyok-nyok. Kan bedeng. Jambu gula lambak pada bu. Kok mak nyok-nyok ya? Ada siapa kering? Nelpon pon ke gula. Kering benar. Engke. La soron naik. Bede ya nage. Chemistry dia nyaman. Bener. Arwah di TV ngakak ngeno pas kekerian. Berarti si laki selingkuh ya? Iya dah selingkuh dah. Omon ria nak keker selingkuh si laki. Usial. Laku serta keker boy. Oke, on. Dari Kak Dito, nikah tingkat pertama adalah sedekah, nomor 2 ngirim kalimat-kalimat thayyibah. Napa bacaan ambian sebisa baca ban sambian fokus zikir ban en lain atur akidah ke bang sepo insyaallah dapat. Amin. Boleh berapa ber? Hah? Oleh sejam lebih. Tadi Kak Dito, njak lampu tak apa aja ngaban. Lain potongan tak apa jangan. Jadi jangan gini kita minta pondok. Setengah 4 pon. Pada Rabu sebentar gula murjakin dari Kak Dito. Alar muka saja. Nah, saya hadir meningkat terteti orang yang selamat. Selamat itunya selamat di akhirat. Dan malar muka ajunan setaja gula ku nyambi iman ban Islam. Pengesepon gara-gara kelakuan mangken meningkat. Pengesepon sesubung ngomor malar muka sabuat ratusan. Bihurmatil Fatihah. Gendengan Jamil. Ponduanan mana kuda bah gagah Jamil. Padanya mana Rumil? Oh, doa lagi, langsung doa. Ayo doa, iya maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sa'iril asma was sifat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Abdina terus sengki tak minabikan lagi jengkek lemes langsung ke Palembang lagi pulang langsung ke Bangkalan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.